салому дуруд ба ҳар яки шумо дӯстони арҷманд ва мухлисони телевизиони варзиш, мухлисоне ки ба ҳар як нави варзиш таваҷҷӯҳ доред, онро тамошо мекунед ва аз тамошои телевизиони мо ва ҳар як намудҳои дигари варзише ки дар телевизиони мо меравад ҳаловат мебаред. Субҳи имрӯз дӯстони арҷманд, яъне 8 апрел бахшида ба 102-солагии рӯзи пойтахти азизи кишварамон шаҳри Душанбе 16-умин нимарафони байналмилалии Душанбе با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دایر گردید و ما البته وابسته به امکان و توان در حال کوشش میکنیم تا این مسابقه با شکوه رو با شما پیشنهاد بنماییم. در اینجا البته خرد و بزرگ شرکت ورزیدند از صبح بر وقت در شهر دوشنبه. ما یک فضای واقعا عالی ورزشی بود، همه آمادگی میگرفتند. در اینجا هم هوسکاران و هم اونهایی که البته قبلا هم اشتراک می‌ورزیدند و جایهای نمایان را می‌گرفتند، بار دیگر هم اشتراکچی بودند. از جمله میتوان البته چندین نفرانی را اشاره نمود که در این مسابقه همیشه اشتراکچی هستند. سالهای قبل هم در نیم ماراتون شهر دوشنبه شرکت ورزیدند، جایها میگرفتند و امسال هم البته باز این ورزشکاران در این نیمارافون شهر دوشنبه اشتراک ورزیدند. البته برای برگزاری نیمارافون از حساب مبلغ‌های فوند رشد پایتخت 500,000 سومانی جدا کرده شد و ورزشکارانی که جایهای یکم تا ششم را بین مردم و زنان اشغال میکنند با جایزه پولی آنها قدردانی کرده میشوند. البته اینجا بیش از 30,000 سومانی است، یعنی 33,250 سومانی برای جای یکم، برای جای دوم 28,500 سومانی، جای سوم 23,700 سومانی، جای چهارم 14,250 سومانی، جای پنجم 12,350 سومانی، جای ششم 9,500 سومانی سرفراز گردانده میشوند. الکی ما آغاز را مشاهده میکنیم و البته اون ورزشکارانی که حرفه‌ای هستند، یعنی پروفسیونال ها هستند، در اینجا از اونها بازم البته همگان اونایی که با این نیمارافون با هدف دقت دارند باز نتیجه بسیار خوبی را انتظار هستند. از جمله فراموش نمیکنیم که در اینجا هم نورسلطان کنیشبکوف از قرقیزستان است، در اینجا باز ترینو کیندو سیومهر از کشور حبشستان که یکی از اشتراکچیان فعال و همیشگی این نیم ماراتون می باشد. باز میتوان بین بانوان دم و ایل و لیما را اشاره کرد. این ورزشکار هم از کشور حبشستان است. خوب و البته مرجانه احمد علی و از ازبکستان ماریا کرابیتسکایا باز یک ورزشکار دیگر که فوادی شمرده می شود از کشور قرقیزستان. یکاترین تینگوسکووا این نماینده کشور ازبکستان هم یکی از فعالان به حساب می رود. و البته مسابقه های سال گذشته رو ما اگر به خاطر آریم خوب البته در یاد ما و شما مانده است که چگونه ورزشکاران ما یعنی رجب مو عبداللهی و مهینه باروتووا هرچند در گروه اول نبودند اما تمام کوشش و جهد تلاش خود را انجام دادند برای گرفتن جایهای نمایان. رجب مو عبداللهی و 12 آمده بود، مهینه باروتووا 16 آمده بود و همچنین میان ورزشکاران محلی از کشور ما باز فراموش کردن لازم نیست که اینجا هم قابل جان یقینوف است، مهراب و دینایف، خوب امید جان قربانزاده، این بین مردان و بین بانوان مرجانه محکم و مهینه باروتووا، خوب زورای شمسالو اینجا ما اگر اشاره کنیم بین اونهایی که البته از ورزشکاران محلی هستند. باز البته در مسافه 8 کیلومتر بین هوسکاران هم جایزه پولی پیش بینی کرده شده است، یعنی هوسکاران هم می توانند در اینجا هم برای سلامتی خوب هم البته برای گرفتن مبلغ تلاش کنند و بازم در این هوای صاف و بیولوژیش باز هم برای
гирифтани маблағи талош бинамоянд ва ҳам барои саломатии худ ҷаду такобҳои дошта бошанд. Рӯз то рӯз албатта кишвари мо ва алахусус шаҳри Душанбе зебову дидарабо гашта истодааст, аз ҷумла дар ана ҳамин гуна мусобиқаҳо ки варзишгарон 27 ва то бештар аз он километрро тай мекунанд. ин ҳама зебоиҳо баръало эҳсос мегардад ва дар дахтараш албатта масофаи 21 километр, вале чун ин нимарафон аст, бояд гуфт ки 21 километру 97.5 метрро ташкил медиҳад масофаи ин нимарафон ва албатта муассисаи иҷроияи ҳокимияти шаҳри Душанбе барои баргузории нимарафон тавре гуфтем аз ҳисоби маблағҳои фонди рушди пойтахт маблағро ҷудо кардааст ки тавре гуфтем 500,000 сомониро ташкил медиҳад. Пойтахти мо дӯстони арҷманд албатта Душанбе шаҳрест ки дар он бӯи нони гарм ва нахати гулҳои чинор бо ҳам омехтанд. Инҷо ҳар як кӯча ва ҳар як фаввора аз меҳмоннавозии мардуми мо қисса мекунад. аз наврӯзгоҳи бо ҳашамат то хиёбони рӯдакӣ ки албатта бо дарахтони сояфканаш туро ба оғӯш мегирад. Албатта Душанбе шаҳри ҷавонист, аммо бо решаҳои кӯҳан ва таърихи бостонӣ. гурӯҳи аввал дӯстони арҷманд аллакай маълум мешавад ва инҷо ҳамон нафароне ки қаблан ман албатта ишора кардам ба гурӯҳи аввал шомил мегарданд. фаромӯш кардан лозим нест, ғайр аз варзишгарони ҳирфавӣ, ғайр аз профессионалон, боз дар масофаи 8 километр ҳаваскорон ҳам медаванд ки барои ҷои якум 7700 сомонӣ пешбинӣ шудааст. ин дӯстони арҷманд гурӯҳи варзишгарони якум мебошанд ки аз дигарон аллакай бо фарқияти зиёде пеш рафтанд ва гурӯҳи дуввумам ба мо нишон дода шуданд аз гӯем ки аз қадри боло, аз навори боло ва ин ҳамон гурӯҳи якум ки дар байни онҳо албатта шумо дарҳол метавонед чанд варзишгареро шиносед. Барои мисол Шорух Давлатов аз Узбекистон, яке аз он варзишгароне ки соли гузашта дар ин нимарафон, яъне дар нимарафони шаҳри Душанбе тавонист ҷои якумро бигирад. имсол албатта Шорух Давлатов яке аз фаворитон шуморда мешавад, яке аз нафарони асосӣ, вале дар баробари ӯ фаромӯш кардан лозим нест ки варзишгарони дигар ҳам ки айни замон баробар ба ӯ давида истоданд. Яъне Шорух Давлатовро шумо дидед ки айни замон обро нӯши ҷон кард ва дар баробари ӯ албатта Нурсултон Кенишбеков ва дигарон ҳам ҳаракат карданд. ин дӯстони арҷманд варзишгарони кишвари мо, варзишгарони маҳаллӣ, варзишгарони тоҷик мебошанд ки онҳо ҳам ҳаракати худро албатта қисми бештари онҳо албатта варзишгарони кишвари Тоҷикистон мебошанд ки ҳаракати худро идома медиҳанд. Онҳо агар ба гурӯҳҳо аз рӯи гурӯҳҳо бигӯем, онҳо ба гурӯҳи дуввум шомил ҳастанд. он нафароне ки аввал ҳаракат карданд ва онҳое ки дуввум ҳастанд, варзишгарони мо айни замон дар гурӯҳи дуввум қарор доранд. ва таваҷҷӯҳи ҳамаи мо шумо албатта маҳз ба варзишгарони гурӯҳи якум аст ки аллакай қисми бештари роҳро ё худ нисфи онро аллакай метавон гуфт паси сар карданд ва аллакай 4 нафаре ки аз дигарон дида бо суръати баландтар рафта истоданд ба мо шумо пешкаш мегарданд ки инҳо албатта Нурсултон Кенишбеков, Шорух Давлатов, Тирунеҳ Кенду Севмиҳон ва Эдуард Батиршин. ана ҳамин нафарон албатта бисёрам кӯшиши хуб ва 4 нафаре ки аз дигарон пеш гузаштанд ба мо шумо бори дигар нишон дода мешаванд. айни замон навори хеле зебо аз пеши варзишгоҳи нав бунёд ки албатта оҳиста оҳиста ин варзишгоҳам ба истифода дода мешавад ва бозам пойтахти азизи кишвари мо соҳиби як варзишгоҳи дигари сирф футболӣ мешавад.
که اینجا ما و شما البته مشاهده کردیم چگونه ورزشکاران یک نوع ورزش یعنی نوع دفع که در نیم ماراتون شرکت می‌ورزند از پیش ورزشگاهی که در اونجا البته دویدن با یک نمود دیگری ورزش ربط دارد، اما در اونجا هم یکی از رکنهای اساسی به حساب می‌رود. البته دوشنبه یک شهر یهودی نیست. اگر شما فکر کنید که تنها یک شهر یهودی است، پس شما هنوز در کوخ نوروز یگان بار ننشسته اید. این شهر است که با سرعت کیهانی تغییر می‌یابد و این به همه ساحه‌ها ربط دارد، هم به ورزش، هم به تکنولوژی، هم به دیگر و البته آموزش معماری موثر با نقش و نگار ملی دوشنبه را به یک چی گویم، به یک آثارخانه کشاد زیر آسمان تبدیل داده است. از پرچم بلندترین و بعداً تا به چایخانه‌های با شکوهی که در هر یکی از اونها البته میتوان چنان استراحت نمود که بدن چنان به نظر میرسد که تمام خستگی و تمام استرس و دپرسیا از بین برده می شود. اقلیم، آب و هوا البته از سحری امروز 18 اپریل تا اندازه برای دو مساعد است. یعنی برای این نوع ورزش اگر خیلی گرم باشد این میتواند به سرعت خود ورزشکاران تأثیر بدی برساند. دوشنبه را البته بیادر شهر سول نمیگویند دوستان عزیز. هر باره که این نوارا را ما مشاهده میکنیم میتوان گفت که اینجا شما خود را در بخطری و آرامی حس میکنید. اگر بازم شامگاهان باشد، شمهای فروزان شبانه میدان استقلال، صدای خنده کودکان در باغ‌های استراحتی، این است سیمای واقعی پایتخت. البته شهری که هر یک مسافر را همچون عضو عائله خود قبول میکند و هر ورزشگر، هر مهمانی که البته به شهر دوشنبه میاد همچون عضو عائله قبول کرده می شود. گروه یکم دوستان عزیز همانو از دیگران با فرقیت بیشتر حرکت میکنند. گروه دوم علاقه از هم دیگر پراکنده شدند بینندگان ارجمند، یعنی من ورزشکاران کشور خودمان را در نظر دارم. نیم ماراتون بین‌المللی شهر دوشنبه البته یکی از رویدادهای مهمترین و نفوذمند ورزشی پایتخت به شمار می‌رود. این مسابقه نه تنها یک سبقت ورزشی بلکه رمز دوستی و ترغیب به حیات سالم میباشد. نیم ماراتون هر سال البته در روز پایتخت دایر می‌گردد. فراموش کردن لازم نیست همچنین که سطح بین المللی دارد. نیم ماراتون شهر دوشنبه اون با تقویم مسابقه‌های اساسیه بین المللی ماراتون‌ها و دفع و مسافه‌های دور یعنی AIMS هم داخل شده است. همیشه البته مسیر دویدن البته از نزد انشاءات‌های زیباترین شهر نوروزگاه، خیابان حافظ شیرازی، خیابان رودکی میگذارد که البته منظره زیبای شهر بهاری را نشان میدهد و اینجا بینید که البته چگونه یک آمیزش طبیعت با بیناهای موثر چند در همینجا البته شماره زیادی گویم که автомашина و اتومبیل ها رو ما مشاهده میکنیم و با اون آمیزش
кӯҳу табиат ин бозам албатта як ҳаловати дигаре ва як зебу зиннату шаҳомати дигаре дорад. замони муосир, технологияи муосир бо кӯҳу табиат ва ҳама инро албатта мо шумо ҳама ин омезиш, ҳама ин зебогиҳоро мо шумо метавонем дар ана ҳамин ним марафон мушоҳида кунем. Яъне ин танҳо як дави холӣ нест. шояд варзишгарон албатта ҳамааш ба ҳамин чиз таваҷҷӯҳи аз ҳама асосӣ дошта бошанд, чунки инҷо ҷиҳати варзишӣ масъала барои онҳо аз ҳама муҳим ба ҳисоб меравад. дастовард дар рейтинг баландтар рафтан, чун тавре гуфтем ин мусобиқа сатҳи байналмилалӣ аст ва бо он ки албатта он ворид шудааст ба тақвими мусобиқаҳои ассотсиатсияи байналмилалии марафонҳо ва дав, худ аз он давлат медиҳад ки барои варзишгарон ин чиз аҳамияти хоса ва бузург дорад. садо тана аз давандагони бо маҳорати ҷавон ва ҳаводорони ҳаёти солим албатта дар кӯчаҳои сабзпӯши пойтахт ҷамъ омаданд. нимарафони байналмилалии шаҳри Душанбе ин на танҳо як дави оддӣ аст, ин имтиҳони иродаи қавии ҳар як варзишгар, ин ҳамчунин дӯстӣ аст, ин ваҳдат аст. шукӯҳи баҳори Душанбе, ҳавои тозаи субҳдам ба ҳар як иштирокчӣ нурӯи тоза мебахшад. аз чеҳраҳои хандони ҷавонон ва албатта то арақи ҷабини варзишгарони касбӣ, ҳар як сония ин сабқа таърихи нави варзишии кишварамонро менависад. ҳатто албатта шояд он қадар муҳим набошад ки аввал кӣ ба марра мерасад. муҳим он аст ки имрӯз Душанбе қалбҳои ҳазорон нафарро бо шиёри варзиш қосиди сулҳ бо ҳам пайваст. гурӯҳи варзишгарони тоҷик, дӯстони азиз, дар рӯи экрани шумо қарор доранд ки мутаассифона албатта онҳо каме дуртар аз гурӯҳи аввал монданд ва гурӯҳи варзишгарони якум ҳамоно фосила масофаро аз дигарон дуртар мекунанд. мо агар ба мусобиқаи қаблӣ ҳам мутаваҷҷеҳ шавем, дӯстони азиз, ғолибони нимарафони байналмилалӣ дар Душанбе аз солҳои 2010 то соли 2026, аввалин ғолиби ин мусобиқа Тоҳир Мамашев буд соли 2010 аз кишвари Қазоқистон, баъдан Михаил Биков, Андрей Петров, ки ду маротиба соли 2012 ва 2013 паёпай қаҳрамон шуд, аз Ӯзбекистон, аз Украина Роман Романенко 2014-2015, Юрий Чечун 2016, Либога Вилсон 2017, Тилаҳон Гирм аз Ҳабашистон, Тефера Гоз аз Ҳабашистон 2018-2019, Фента Ҷирм аз Ҳабашистон 2021, Шорух Давлатов аз Ӯзбекистон 2022, Туле Зарус аз Кения 23, Шорух Давлатов аз Ӯзбекистон, Виталий Шаф аз Украина соли 2024, соли 2025 Шорух Давлатов аз кишвари Ӯзбекистон, ки албатта дар байни мардон ҳоло албатта ғолиби феълии мусобиқа маҳз ҳамин нафар аст. ва имсол албатта Нурсултон Кенишбеков, бинандагони арзманд, аз ҳама фаъол аст ва Нурсултон Кенишбеков метавонад албатта мавқеи Шорух Давлатовро бигирад, ки ҳоло агар мо мутаваҷҷеҳ бигардем ба мавқеи ин варзишгарон, Кенишбеков аввал
яъне ҳамчун нафари аввал рафта истодаст ва Шӯрух Давлатов нафари дуввум. Инҷо албатта фосила, ҳам фосила ва ҳам вақте ки ҳамин фосиларо тай карданд. Ба инобат мо мегирем ва ҳамин чизоро ишора мекунем ки ҳоло албатта аз ҳама имконияти беҳтар барои пирӯзӣ ба даст овардан аз Нурсултон Кенишбеков дорад. байни занон Надежда Павалияева ҳоло нафаре аст ки дар таърихи ин нимарафон номи худро сабт кардааст, чунки ӯ аввалин қаҳрамон, аввалин ғолиб дар нимарафони шаҳри Душанбе байни Бунуво мебошад. Баъдан 2010 буд, 2011 Алёна Самахвалова аз Русия, Камила Ханипова аз Русия, Александр Дулиба аз Беларуси, Тора Ҳамидова аз Ӯзбекистон, Юлия Чиженко аз Русия, Дарья Маслова Қирғизистон, Виктория Палюдина Қирғизистон, Дарья Маслова Қирғизистон, Дарья Маслова аз соли 2017 то 2021 ин нафар аз Қирғизистон ғолиб шуда буд. Баъдан Тека Бикелло Абеб аз Ҳабашистон, Екатерина Тунгускова аз Ӯзбекистон, 2024 Азизахон Мирзо Акбарова аз Ӯзбекистон, Екатерина Тунгускова соли 2025, яъне соли гузашта мавзӯъ ғолиб шуда буд ва соли ҷори 2026 ҳоло ҳамон нафаре ки соли 2022 қаҳрамон шуда буд имконияти хуб дорад, вале аз ӯ дида ҳамватанаш, ман ҳамватани ҳабашистониро дар назар дорам, Дема Аелу Лема айни замон байни бонувон аз ҳама имконияти беҳтар дорад барои пирӯз гардидан, ки ҳоло байни бонувон мавзӯъ ҳамчун нафари якум рафта истодааст. ҳоло хуб Нурсултон Кенишбеков маълум дӯстони азиз ки ӯ айни замон якум рафта истодааст ва бо эҳтимоли ғолиб албатта мегирад ин мавқеъро ва баъдан фаромӯш кардан лозим нест ки инҷо боз Эдуард Батиршин ҳаракати хеле хуб дорад ва ғайр аз ӯ Терену Кенду Севмеҳен аз Ҳабашистон. Ин варзишгарам имконияти хуби дар қатори беҳтаринҳо ҷо гирифтанро дорад, чунки оҳиста оҳиста албатта хати марра финишам наздик мешавад ва он нафарони асосие ки дар зинои аввал қарор доранд оҳиста оҳиста ба мақсади худ наздиктар мешаванд, яъне барои гирифтани ҷой ва албатта барои гирифтани маблағи пуле ки албатта инҷо барои қаҳрамонҳо ҷудо шудааст. Ман худрасон мекунам ки барои зинаи аввал 33250 сомонӣ аст, ки ҳоло Нурсултон Кенишбеков ба сӯи финиш ва ба сӯи 33250 сомонӣ рафта истодааст, 33250 сомонӣ ва Эдуард Батиршин бошад кӯшиши гирифтани зинаи дуввумро мекунад. Ӯ аз Терену Кинду дар охир гузашт ва бинед ки Батиршин Эдуард хеле хуб талош кард, дар охири роҳ омада ӯ аз намояндаи Ҳабашистон аз Кинду Севмеҳен мегузарад ва Кенишбеков Нурсултон дӯстони арҷманд аз кишвари Қирғизистон дар 1 соат 4 дақиқа ва 40 сония ин масофаро тай мекунад. Хуб Батиршин Эдуард Батиршин дар 1 дақиқа ва дар 1 соат ва 5 дақиқа ва баъд аз ӯ Терену Кинду Севмеҳин аз Ҳабашистон дӯстони азиз, ӯ ҳамчун нафари сеюм инҷо мебиёяд, медали биринҷӣ. Алексей Попов аз Русия нафари чорум мебиёяд, 14150 сомониро ӯ мегирад. Хуб ва баъд аз ӯ дӯстони арҷманд мо мебинем ки Шӯрух Давлатов имконият дорад. Шӯрух Давлатов ки албатта қаҳрамони секаратаи мусобиқаи мазкур дар шаҳри Душанбе аст, ӯ нафари панҷум меояд дӯстони арҷманд.
нафари панҷум ки 12350 сомониро мегирад ва Ҳасан баъдан Ҳасан Мирсоатов нафари шашум аз Узбекистон. Дема аему лема дӯстон арҷманд аз Ҳабашистон байни бонувон миёни занон ӯ соҳиби 33250 сомонӣ мешавад. Дар 1 соат ва 15 дақиқа ва 34 сония ин масофаро тай мекунад. баъдан заҳинаи дуввумро байни занон Марҷона Аҳмадалиева мегирад. Мария Карабицкая аз Қирғизистон зинаи сеюм, Елена Талстих аз Беларус зинаи чорум, Раҷабмо Абдуллоева аз Тоҷикистон панҷум мешавад. Табрик ва таҳният мегӯем. Нигора Акрамзода шашум, ӯ ҳам аз Тоҷикистон 9500 сомонро мегирад. Хуб дӯстони арҷманд, ин нимарафони байналмилалии шаҳри Душанбе буд ки бахшида ба рӯзи пойтахт ҳамасола баргузор мешавад ва мо шумо якҷонро тамошо кардем, ҳаловат бурдем. мо бо шумо инҷо хайру хуш мекунем. Хайртан сеҳат ва пирӯз бошед.